Alright guys, nata sa Aglayan nga roundabout. What's up guys? Balik sad ta. Na ako karon sa Malaybalay City. So mag road trip na sad ko from Aglayan padulong sa Mailag, Valencia City. Mao na niya tong start sa atong episode sa Valencia City road trip series. Unsa pa inyong giulat? Ubanin sa ninyo karon sa akong laag. Tara, let's go.
Barangay Bangkod. Malaybalay City pa din eh. Alright, tulong ta. Padayon ta, padayon. Yan guys, abot na ta sa Valencia City. Lupali Bridge. By the way guys, welcome to Valencia City. Shoutout ko sa tanan taga Valencia. Kumusta naman mo diha?